Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Naimbag abigat mo, Toyang. Sino ka? Apay, saan ka din na malasin? Ay, pasensya kan ngam ugali sigurong ti bumakot. Saan kan malagip no asino ka man? Siyak ni Merta. Merta? Jay ka classic idi high school? Siyak nga agpaiso. Jay best friend mo idi high school tayo. Ay na! Ay, maragsakan makakita manin kan ka Merta, best friend. Apay nga itakalaang nagpakita iti naunday apanawangan. Siyempre, naikamangak iti adayo a lugar. Ngam ita, umaya kun agnaed dito'y kabildatan. Nukasta, addakan di tabalayaw. Word. Total, awan matan agnanaed, manipod na tay dagiti dadakkel ko. Mapanlangan daldalosan dagiti kakabsat ko ti balay mi. Awan mat agnaed, tadamat tan bukod a pagtaengan dagiti kakabsat ko. Ay, kat mayat tapno addamat agnaed iti sigod a balayaw. Ayan nga iti asawam. Ay, nabayagan na nagsina kami. Kasta ka day? Katsikangay, iyamamumat kanyak ti asawa ma. Ay, katwan mala, umay ka. Umunag ta di tabalay. Adda di ta ni badungkaw. Badong, kaya't nakaamam-am mo to'y batch ko idi high school. Iso ni Merta. Merta, iso ni badungkaw. Iso tinakiasawa. Nagwapo mat gayam tinasawam, Toyang. Agyaman na kiti panangidayaw mo kanyak, Merta. Kitsika ngay, mate. Ayan nga iti asawam. Awanan ti asawak, insina na kon. Saan na ka nga isina? Kitkaslasaan ka may nagdigdigas. Anya ti kunam? Ati kunak, anya merienda ti kayat mau ta mangisagana. Kasla damat isaganam amirinda. Mapanak pala umutang iya store ni Maricuana nga. Umutang? Mabit lang. Antoy ti paggatang mo. Nay, sa garibo, mate. Ang mga nuawan man ang pagbarya ni Maricuana. Nuawan ni Bariana, subyam tulaangan intun malam ti Bariana. Taygatang mo matlaangan iti sidaan niyo ka ni best friend Toyang. Saan mo nga alain ti Bariam? Saanan? Para ka ni best friend Toyang. Gaputa ita kami laang manan ang nagkita. May sama na 1.5 asok drinks mo, Maray. Kan may sasupot a biskwit. Tayo adda palaman nan Wow, mabitlaang. 1.5 kan may sasupot a biskwit nga adda palaman na. Ato'y tigat-gatagam. At to'y matibayad ka. Nagdakkel mo tanti kwartam. Awan pa isuklik iti dayta. Sublak langan, inton malam ti bariyak, Maray. Sigurado ka? Way, nisumati ko na jaking kwarta iti dayta. Apay, akin kwarta iti dayta? Yay man kaadalan ka nun ni Tuyang iti high school. Best friend na kanukay. Kasta? Way, kiti supli ka no dayta sa nga ribaw, igatang miti si Dain May. Ay imbag man. Ada kumamot mang bisita kanyak abatch kaw. Tay libre na kumamot. Galanti nga ro dadya best friend ni Tuyang. Uray langana ti saan ngagdigdigas. Anya? Inikan na kayo lang nga rodan iti pang sidayo. Uyawong pay laang. Ipagbagak lang tagpay sumaray. Anya nga iti pagsapulam ita, Merta. Ado, naduma-duma. Aglaklako iti kumporme. Kayat mo ka diti agi-deliver iti lakok. Ikan ka iti dakkel a sweldo tunggal maka-deliver ka. Ay, katwan
Uray adayo ti pagideliveram, ayos laang kadikan ka. Ayos laeng, basta daswil daw. Okay nga rod. Awagan kanto no adda agpay deliver. Taumay kay jabalay. Kasla adda nakitak iti paraangan nito yang abisita na. Nemerta kanuday jay abispre ni Marito yang idi high school da. Naimbag man ta nagkita da iti best friend na. Day tamo ti ko na ni Kabadong. Kat big time samot, ta nagpamirinda. Kan inted na pa iti sukli ti sagaribo kadakwada nga agasawa. Ay nagmayaten ngay. Anya nga tamo ti pagsapulan da ja abispre ni Marituyang. Ay, day tanto ti damagan taken kwa na. Intun umay dito'y istormaw. Ay, naggapuan ba na? Ay, ijay man istor ni Mari kwa nang. Ano inaramid mo, Jay? Nagdamagak man no asino jay nakitak iti paraangan da Marituyang. Sino ang nakita maya? Bisita nga rod ni Marituyang. Ah, Kat best friend na gayam iti high school da. ay imbag man ta nakapasyar, Mike. Win nga rod Saan mat nakalipat iti lasod ti mano atawan? Taumay nalatamat binisita ti best friend na. Nay, umaw-awagan ni best friend Mirta. Ang mga nuaddan i-deliver ka. Ay. Hello? Hello, best friend. Umay kan dito'y balay. Addan i-deliver mo. Kasta ka day, sige nga raw, umaya kong itamulaang. Medyo adayo ti pag-deliveram. Iso nga agpaka nakakanibadong amarabyan ka nga agawid. Kasapulang pa'y ngamin ti aglugan iti bus. Sige nga raw daw, urayan naklatan di tabalayaw. Tagpakada akpay kinibadaw. Anyaya day ta nga i-deliver, Maw. Jakamaw, saan ko pa'y anadamag. Basta ipakpakauna kon ang maladawak nga agaway. Tapno saan ka nga agdanag. Ay, agananad ka nga rod Handa ka di pa nagtalag, Maw. Iti kung ko na mabisprin, Maw. Ang mga nuiso mo ti mangisagmaking ka. Am mo kun anabayag ni Mirta. Apay ko mga isagmaknak ngay. Ala, makaamu ka. Tuya. Daytoy ti deliver mo. Ay, nagbasit mo gayam anabalkaw. Naskan nga awan makakita iti daytoy. Malaksid iti pangi-deliveram. No ada sa bali ang makakita, awan komisyon mo. Di saan ko nga ipakpakita. Anya nga min ay aday taw. Uray siga, kat saan mo ang mabalin ang makita dayta? Ken, saan mo ang mabalin ang maamuan? Ah, tapay ngay. No makitam dayta, ang mga nutuladan nakton. At danton kakumpitensyak no kwa. Ay, wanan niya. Ay, sigay, saan ko napaginteresan nga amon no anya day taw. Basta dalakit ditangdan ko ako nam, No maalam lakit di ti bayad daytoy, dakkel ti komisyon mo. Sino nga min ay ati delivera? Basta no dimsaag ka iti bus, adaw masidagkan ka alalaki na ka magisit. Ibagam laang tinagan mo, kat iyawat na kan ka ti kwarta. Iyawat mong tumatan day tanabalkot nga inted ko. Nalawag ka di? Ay, uwan, Merta, nalawa. Ay, nagdakkel mo ti komisyon ko ako nam? Basta sa isaya atom ti trabaho, dakkel akanayon ti maalam. Kayat mo asawan, numanen adday deliver ka, kastoy manen kadakkel titid mo? Depende. Anya ti amom no dakdakkel tupay. Anya? Iso atong palamla ang dagiti ibagak, no kayat mo ti bumaknang toyang. Arigla daw, best friend. Pagbaknangan ko naman. Labas-labasan nakmutlatan diti Tersina ak Marituyang. Dumagas kamot Mapanak ngamin agpamanicure kan agpapedicure maray. Na
Talaga nga umas asinsukan sa agasam dayta. Agpamanicure kan agpapedicure ka payang. Hey, wuna, tadama nga rod kwarta kung marikwanang. Imbag man, nga pangalalaam nga iti kwartam. Amom kaday, adda inted ni best friend Merta at trabaho. Ag-deliver. Anya nga iti i-deliver mo. Saan ko nga amuno anya day jay? Anya, i-deliver mo? Asaan mo nga mo? Kasano no bomba gayam ti in-deliver mo? Nakarumot ta bomba ako na mare. Kano nagbasitan anabal ka. Ibagam kida na bomba. Eh, katagad anad ka, amaray. Ang mga no anyamot daytan. Ay namaray, di na kumamo dismayaan na kasta. Maragsakan ka kumakiday para kanya. Tao masinso ako. Saan kat adismayaan na? Ay unay kamitan ko anang. Sabalin at talaga ti umas asenso. Na, apay, asino ti umas asinso? Ni Marituyang Tapay mat anak ko na. Kasano, palagipan ka nula ang ni Marikwanag kat kaslamat makapungtutan. Anya ngamin aya, timbaga ni Marikwanang. Kinunana ang mat nga agan-anad. Tama nga no anyamot tanjay ipadpa-deliver kan kwa na ni Merta. Ang nakasurun ka no? Anya ngamin aya, ti idil-deliver na. Saan nakanungarod nga amaw? Naskin nga, amon na no anya ti idil-deliver na ngagpaisaw, ay narigatin. Mga no, pakaisagmakan naman. Madanagan mo ilang aron. Anyat oras ay. Ang mawampay lang ni Tuyang. Talaga asaan ko ang mairwam tibagik iti kasta. Ura ibagbaga ni Tuyang arwam kung tibagik akanayon ang maladaw nga gawad. Yak mo't makaturog no saan ko ang mapasangpay. Yak mga rod makuntak ti silpon na. Ay mapanak man langan iti palay na Merta. Tadamagak no muna sa dino tayan ni Tuyang. Saan ka ba danagan? Ta sigurado apaawidan ni Toyang. Kinunana itay ano kaluganan itibus. Saan ko mangarod ang makuntak? Nalabit nga awan signal iti ayan na ita. Saan ka kadi amadanagan? Tawan dakes ang mapasamak ni Toyang. Saan nangarod ang makaturog no saan ko ang mapasangpay? May kawa ka, ngawan ka idana. Ang mga no kayat mo, tagkaidata. Na, pag ano ka ba kay dangay? Oh, apaya di ka sumungbat. Anya kumaaga pong agkay data mangay. Sige, agawid akaw. No adada ka sa mapasamak kinituyang. Sika, ti pabasulat, Mirta. Anya ti maipay ko apupulays. Damagak la ko ma. No ada diti barangay yo, ang masakupam da iti babae. At iti ladawan na kapitan. At ang amin nakaibaga nakita na dito ay. Kita akman? Dayto'y matjay batchmate ni Tuyang. Sa anak nga agbidot apo pulis. Ni Merta dayta. Apay asap sa pulo nyo? Wanta dayta babae, kapitan. Mamerta tipud no anagan na. Timanaw iti lugar da. Kat dito iti may na naglambangan. Anya nga iti kaso na apo pulis. Puser dayta babae. Aglaklako kadag iti may parit nga akas. Naskan garod matiliw yu dayta, apo pulis. Kaduan na kami garod, kapitan. Tamapan tayo, iti ayan na itamat lang. Sige, kaduan kayaw, apo pulis. Anya di kayat da ito'y asawan, kapitan. Apay nga da kayo dito'y balay ko. Katadapay kaduam a pulis. Wanted ka gaya, Mirta. Kat dito iti imay mo naglamangan. Ay, sana po no dayta, kapitan. Sumurot ka lang na nasayat ka na kami, Mamirta. No di mo kaya tadakdakas di mapasamak ka. Sige, pusasan nyo dahito adrag pusar kakadwa. Ay, saan? Saan nakapusasan? Pagtutulagan tayo lahat na kumanday to'y. Saan na kami nga lilawan, Mamirta? Awanan ti maramitam.
Ay, dandanikan tuyang. Agyaman ka, tasaan ka nairaman iti dayja, bisprin mo. Wen nga rod ba dong, jak met impagarup akas jay gayam ti negosyo na. Nagtaltalo ka laki din, gaputan na bayagan nga amok, ken bisprin ko pa'y iday. Saan agaputan na bayag nga amam, kat agtalag kamutayin. Uray pa'y bisprin mo, sa narumbang agtalag kalatan. Wen ba daong, leksyon kanyak dayto anapasamak. Imbag lakit din tanatiliw anasapsapa day di Amerta. Tano saan, ang mga nusyak pa iti matiliwan nga agdil-deliver iti may parit nga agas. Ay na to yang dandanikan. Naswerte ka pa'y laang, gaputan na sapsapa anaamuan nyo, ti kinatao day ta best friend mo. Ket inton maminsan, saan kan abasta agtalaklatan. Ala sigay, dinang tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molang. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Lumabasak pa'y dito'y balayaw, marituyang. Si Kamot Gaya, Marimilyang. Ala, lumabas ka laeng. Nay, apay akaslawan gaganay gayam. Ada ka di parikot mau. Ay, nagrigat nga rod ti agmay maysa. Maikawa ak nga adda iti adayo ni Badong. Kaano aya nga agawid? Ita ko mga road, maray. Ngam imawag mo't ano next week kano. Ta saan da pa'y anak kaswildo. Apay nga min aya nga iti adayo ti mapan na pagtrabahuan. Ijay nga road ti adda trabaho. Awan mo't mabalin at trabahon na dito'y ayan tayo. Kasta ka day. Ay katagan anos ka amare. San abalay ta trabaho mo ti rason nga imadayo ni pari badawng. Wan nga road. Ay nagrigat tumo nga min ti biyag ti mamirmiraot. Agbisin ka no saan ka nga agkunay. Agpaiso day ta anak ko na maray. Kas kanya kita. Inayabanak mo ti anak ko. Tamapan ko bantayan dagiti apo. Tawan agaw awer kadakwada. Mapan agtrabaho ti anak ko kan ti asawa na. Imbag adda mo nga tatangdan mo ang agaw awer. Ni kanda kami mo't atit si daan bikan nila ka ikaw. Tulong kun kadakwada ti panagawir ko. Tanarigat no mangala da iti paraaw-awir da. Dakdakkel ti magastos da. Imbag kapay maray taadda anak mo. Kun addan apukaw. Saan ka amaburing akas kanyak. Addamot kumaapok nga awir. Anyakat nga min at inararamid yung kani pari badong iti mano atawan a panagdinayaw. Tapay ay di kay man la nakaaramid mo't oray maysa. Ay, oray nga rod kayat may nuawan mo. Anyangay nga rod. Sa bagay mo't kit di Ay, sige nga rod. Inistoryaan ka mo't tan. Mapana kaun. Tasiguradaw nga ururayan na kaun ti anak ko. Marikwanang! Ada ka mo langan, marituyang. Inururay ko ti umaymaw. Agbayad ka mo siguron iti utang maw. Ay, kwa nga min, maray. Saan natuloy ang nagawid ni Badung ko? Ta saan ka no pa nakaswil daw? Into next week ka no nga agawid. Isuan na yun na kumapay at utang ka. Ay, nagpuskol mo tantaro pa, maray.
Nagkari ka nga ita ka nga agbayad. Iso a pinautangan ka. Ita, saan ka lang aro din na makabayad? Umutang ka manain. Nagalas mo't di pa nagsasaong kwanang. Kaslawan mo't ka sa pula mo iti pada mataaw. Apay, saan ka makauawat? Imbagkan ka tamay mayat basiti estado ti panagbiag mo. Tadda ka nga rod business mo. Ngam di ka mo makauawat kada kami nga awanan kwanang baa. Oy, saan kon aparikot? No awanan ka, marituyang. No anya tiing karim, tong palam. Salawasaw ka. Sapay lakuma, tasaan mun tumit ang mapadasan ti agregat kwanang baa. Saan ka madanagan? Tai karigatak tagsapul iti kwarta. Tai tamer lang daw, bayadan ka. Ay, rombang laang atong palam tiing karim. Si kapay ti adaganas na sumong basungbat. Ha? Imot kwanang baa. Marituyang, papanam. Agsangsangit kan samot amagmagna. Ay, nagsakit ti pa nagsasaw ni Mare kwanang maray. Nuapay mga min anayanak da tao maregregat. Apay aya, mare. Anya tinapasamak. Imuta nga, nagkariak kabayada kita. Tako na ni Badong nga itati sang puna. Ngam sana natuloy ta saan nakaswil daw. Iso asaan ka nakabayad? Wan maray, kas taunay nga unget ni Mari Kwanang. Ay, papanamgay nga rod. Mapanak ag sapul iti kumpurmi di tangad day patrabaho na tabayadak ni Mari Kwanang. Ay, nagsakit ti pa nagsasauna. Ay, unay matan ni Marikwanang. Apa, ay saan ang makaawat aya? Saan mo mat nga itarayan jay utang mo? Customer na ka mag. Ta isumat ti paggatgatangam no ada kwartam. Day tangaraw ti pagsaksakitan tinagam kumaray. Uray kuma, no saan nak mo ta pagsasawan. Inton makabayadak, sa anak to na gumatgatang iti store na. 10 taon sa bali nga store ti paggatangak. Maray. Tamapan ko man kasao ni Marikwanang. Ay, maday, tikas ta nga inaramid na. Bareng no denggan na ka, maray. Maribanang, anya tigatangam. Ay, sa anak nga umay gumatang, maray. Kayat kalaang akasao. Gaputa na sabat ko ni Marituyang agsangsangit. Agin sa sangit laang day dya sa lawasaw. Apay matan, akas tati pa nagsasaom iti kumarita. Kasanaw, nagkaringag bayad ita. Ngam imbis nga agbayad, umay manen umutang. Nagpuskol, tirupa na. Ay, una yan, Mare. Ay, saan ka nung nga natuloy ang nagawid ni Badong? Ay, maawatam kumamot Sana balay, taagbayad mo't no agawid ni Badong. Ay, saan kun aparikot day ta, Maray? Tilaang kanyak, no anya ting karina pa nagbayad na, ay nasken ang agbayad. Wen, Marikwanang, maawatan ka dita. Ang acceptable mo't ti rason ni Marituyang. Iso ang maawatam kumamot Na, aguray ka man, Maray. Ni Marituyang ka ditikan kanunungam. Saan mo't akasta, Maray? Ang lawlawagak laeng ti panunot mo. Apay, nasip nga ti panunot ka. Kasla ngamin nakulaapan ti panunot mo, Mare. Kasla saan tayong aggagayam iti kasta nga aramidam. Ipadla mo launay akanunungam ni Marituyang. Pumanaw kan ditoy no umay naklaang babalawan. Uray saan kan nga agpakpakita kanya. Tanim Marituyang gayam ti kanunungam. Ay, talaga anak ko laapan ta panunot mo, Marikwanang. Alan amian, amok nga day abroad ti asawam. Iso aka maulam ti manangdan iti aglaba. Naglabaak mat idi na minsan ngal daw nana. Awan pa'y lalabaak. Alan maasi ka kanyak mian. Uray dagitay kurtina ti ipalabam. Ulos wenno bidshit dita.
Apay akas kasapulan ka una iti kwarta, nana. At dangarod utang ko kini Marikwa ng anas ken abayada kita. Pinagsasawan nakpay kit din. San pa'y nga minasimangput ni tatam abadaong. Apay, kasapulan unay ni nana Juanang ti kwarta? Jak amuman iti dahi ako marek. Pulos adi na denggan ti palawag kaw. Basta agbayad ak kanuitaan. Mano ti utang yu ken kuana aya? 300. Panayunak pa'y kumati utang kaw. Uray dilatalaeng. Ngam pinagsasawan nakmuteng. Ala, pautangan kayo laangan iti 500. Bayadan yun to inton sumangput ni Tata Badong. Awan nga min ipalabak kada kayo, nana. Ay na, imbag ka pa'y mian. Tamaasi ka kanyak. Ay, wala nana, dapay mo't may pautang ko. Maditi agim imot. Uray kat bayadan yu mo't, saan yu mo't adawatan? Agyaman naklaunay mian. Ni Apo Diyos latan timang subad iti kinasingput mau. Aw, bayad akong ti 300 nga utang ka. Ada mo ilagay ang pagbayad mo. Urayang pailaan nga pagsasawan ka sa kagbayad. Inutang ko day takin ni mian. Imbag pa'y ni mian tadaasin na. Ngam sika pulos nga awan asaym. Oray anya pa'y ti ibagbagam dita. Nuutang mo, bayadam. Sika pa'y latyan daganas na nga gungaw. Ala, itad mon tay baryak. Tadita akbangir nga istora gumatang iti sardinas. Manipod ita. Saan akong agumatang dito istormaw baa. Naa. Total, nagalas mo laang ti ugalay mo kuha ng baa emote. No saan, di saan laang. Oh, mabit lang, oh. At iti Baryam, daytan. Naa. Nay, anda ka mo dito istor ni tumang maribanang. Dituyak ngay may gimatang iti asukar. Tanasa irakmet iti panagsasao ni Marikwanang. Kaapay maray. Kan kanunungan ka kano. Isu nga uray sa anak kano nga agpakpakita kun kuana. Nukasta, inraman na ka? Wen mare. Talaga anak kulaapan ti panunot jay kumarita. Ala, bareng makapagpanunot to no saan tan amapan gumatang ija istor na. Ay, talaga asaan akon amapan gumatang ija istor na. Aging ga asaan nga agkid daw iti pamakawan. Uray siyak mo't amaray. Sa anak mo't tin amapan gumatang ija istor na. Gunggunana numaawanan iti customer. Nagpaidam tumo. Kaslaawan kasapulan na iti pada na tao. Mangrike pakamasapa ita. Madmadimot tan direk nak. Ay, madlaw ko anabara ti bagay. Maulaw akpay. Kan aglambinak. Agtumaraklatan iti agas. Bareng agimbagak inton bigat. Ay, nagrigat lakit din ay ati agmay-may sang agbibiyag. Awan pa'y maibaon. Ay, so nga ano saklatan nga ibaon ti bagay. Nga oray made tirik na. Lumabasak manan, Marituyang. Nay, si kamagaya Marimilyang. Mapan ka manan, di tabalay ti anak mo. Ay, mapanak manan agaw-awer. Ala, lumabas kalatan. Kasla nalawag mo ti rupam ita. Saan akas idinaranaan ka idinaminsan? Imawag ngamin ni Badungkaw. Agawid ka nun intun maminsan abigat ta nakaswildudan. Ay, iso matlagayam analawagan ti rupam. Ay, talaga adyak makabangon. Ay, nagsakit tentero abagik. Agtrangkaso akngatan. Ay, kasano ak ang makatumar iti agas kaw. Kadyak makabangonan. Ay, kapilitan nga awagak dagiti ko kumarek. Ay, awan mo't sa bali ang pagpatulungak. Adayo ti ayan dagiti kakaanakak. Masapol pa'y nga agpiyahid.
Imbag lakid din ta indisok dito ulwanak to silpon ko. Idirabe ay. Awagak man ni Maribanag. Asino nga ta matoy umawawag. Kita man. Ni Marikwanang. Ay, bayak dit ang agriring ti silpon ko. Jak sungsongbatan. Tapno marik na anasakit. Tinakam ko kankwana. Ni Marikwanang ti umawawag. Nagpuskol mo't ti rupanan nga umawag. Anya nga tatibagan aya. Ay sungpatak man lang nga. Hilaw! Marituyang, kasyanak man umay ka kumadito'y balay, ta sa anak ang makabangon. Agtrang-trang ka asuak, kasapulak ti agtumar iti agas, awan mo't mangyawat iti agas ko. Ita, adamo lagayam ka sa pulam kanya. Pakawanin na kuman Mare. Di na musungsong bata ni Maribanang. Amok, anong sakit matinakam na kanyak. Tenramraban mo. Amok, ang nagbidutak, Mare. Naglablabusak. Iso pakawanin na kuman. Kat umay naktulungan. Pangaasim kuma. Ay, mala. Umaya nga ron di tabalay mo. Takaasi ka mo. Sige, urayan na. Ay, agyaman nakiti panangas asikasong kanyak. Aging gana imbaganak, Marituyang. Itata na imbagan kan. Mapan ka iti ayan ni Maribanang. Tagkid daw kamot iti pamakawan. Tapno agin nayos kayo mo. Ay, word Maray. Iso talaga ti planok. Amok nga may nasakit tinakam na kanyak. Ita, amumaw, nakasapulan na kami mulaang. Awan ti agbiag nga agmay-may sa Marikwanang. Wan, kat pagyamanak, tanapakawanak, Marituyang. Addan samot dakas nga angin anang iturungkan ka dito'y balay. Kuanang. Ay, si kamot, Maribanang. Talaga nga imayak dito'y balayaw. Takayat ka ti agkid daw iti pamakawan ka. Anya, kayat mo asawan naka-Ameriskan. Wan, Maray. Ay, imbag man. Hanggang kasano ang naka-Ameris ka? Basta nariing kalatan kat amumon amaday tinaramid mo? Saan, Maray? Nagsakitak. Saan ka makabangon? Inawagan ka, di nakmot sungsongbatan. Ay, pasensya kan Ay, nasakit nga min tinakam ko kan ka. Kanjak mat amo nga agsakit ka. No in text mo siguro, kat nabasak, mabaling nga umay katulungan. Ni Marituyang tinangsungbat kanyak, idi imawag akin kwa na. Isungain may naktinulungan. Ay, imbag ata sinungbatan na ka. Uray pinagsasawam gapo iti utang na. Ay, no saan na ka sinungbatan ay naspakan, Maray. Ay, huwin nga rod, Maray. Sorry kat manipod ita. Agbalbaliw ako, Maray. Nasaya at mat, tanakapanunot kan, Marikwanang. Ay, nasayang at mata nakapanunot ka na nakwanang. Agbalin anasingpet kadagiti kaaruba kan kagayam. Kaputa saan mo nga mo, no kaano akasapulam titulong da. Hala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika.
ken iti direksyon, Vicky Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya, nalastawg ni Maribanang? Katuwan mo, yung di mulatan idandanon kun kwa na Marimilyang. Ay saan, Mari? Jack Idanom. Agasam, nagduduma ti silag na nagpipintas. Sakit adapay ribon-ribon na. Amo ka, inutang naladagi chay. Kat? Sakit parisan na iti bestida kunamlan turista. Ha? Sakit ag sunglass pay. Ha? Utang topay mo lang, puwa. Na, adaya-dakas mo't iti dayta. Okay lang mo't Maray. Nang runa tanapintas ni Maribanang. Iso abagay na launay. Agpaspasikat kidi kunamlan asino abak nang ket kapitan laeng nilakay na. Manulaeng ngay mo ti honorarium ni kapitan. Adda ka didakas ngay naramid na ken ka. Takas la kaguram. Ay, jak la magustuhan ti kinalastog na. Adda lang di tarubayan na. Ngam agbistida ki daing iti nagpipintas. Para balay na tinagpipintas a bestida. Nade ka lastoga. Ay! Wun maray. Wun maray. Nakakatkatawa talaga ni Maribanang. Ay! Agraraman nga men. Ay na! Saan nga iso ti katawa ak Maray? No di kat si ka. Nakakatkatawa ka, bakit? Dakkel gayam ti apal mo ka ni Maribana. Saan ko nga palan? Apay ko mga palak ngay? Ha? Nong ka! Na, Marikwanan, kita umday ta sumungan. Nakabistida manin, ha? Lastog ka talaga. Nakasilag pa'y itinagpintas asilag. At dapay ribon-ribon ti silag na. Puwa. Bagay na mo ti silag akalugong na. Uray ti bestida na. Marikwanang, gumatangakban iti kaimasan at tinapay mo. Wan Maray, mangpili ka kadagita naka-display. Sige. Daytoy Maray, 2 asupot. Kanayo namon iti gatas a powder. Daytay gatas a makatulong iti to lang, Wan Maray, ado tilakok akasta. Apaya di nakpampansinan, Maribanang. Marikwanang, at to'y tibayad ko. 1,000. Ang jak alaan ng tisoklek, ta advance kon. Ngamen, umayak tumanan gumatang. Sige ta ilistak ti advance mo. Tapno amok to ti ikisay ko. Ato yan tigat gatang mare. Sige, Marikwanang. Innakon. Apay kanuday jay, Marikwanang. Apay akasla dinak nakita. Dinak pa'y pinansin, nga uray pinansin ko mag. Ama nga, no di nakalakayat apansinan. Nakabistida lay tinapintas. Di na kon pansinan. Wah! Lastaw ka talaga! Wen anti, napintas dagita napilim a bestida. Okay lang dagita para ken ka. Ay, mabalin ka din nga utang lang, kanakan. Basta sigurado abayadam anti. Tasyak ti madaksan kini Mrs. Lino di kagbayad. Sapay 5 a bestida. Di kagdanag kaanakan, tagbayad ak. Kaano ngay? Inton Domingo kan ikan ka iti advance a 5 kasaut.
Alang arod, ante, tay supot kon dagiti bestida yo. Ni banang-banangan day tamasabat ka. Nakabistida manun. Ken nakasilag iti ribun-ribunan. Ay, na lumiklikak man lang. Dituyak man lamagnan. Ha? Tiyak kayat ang makasarita na yabanang pwa ha lastaw. Apay, Marituyang, ada aya basol ni Maribanang ken ka, takunam alikliklikam. Diyan la kaya tapansinin, Maray. Masuro na kenkwana. Iti anyara saon. Iti panagbadbado na. Kunamlan asawa ti baknang. Ay unay kan, ay kat agkawus kamot a itikas, itikaws na. Buwan nga agpaysa. Ay sige man. Ha? Ti kunanan sa kajak kabailan ti agbistida itikas iti bistida na. Nagado bistida kijay balay. Ay kat usaruma, tapno di ka palakas ta. Ay saan ko nga palan ni Banang Banangan. Masuruna la kenkwana. Ay, Marituyang, daytoy tilaglagipam. Awan ti rason, akasuron mo ni Maribanang, taawan mo't maday nga aramiden na ken ka. Ti kunam kit day, umapal kalaan ken kuana. Gapaw ta nagpipintas dagiti bestida na. Idinto ta sika ket duduan sa laang ti bestida. Anya dodwa. Kano nagadaw? Kaisuo mo nga roda. Tapno sardenga mo ni Maribanang, tawa mo basol na ken ka. Oh, adtoy mare, ited ko ken ka, bestida adinait ko. Ha? Ay, oh, kita man. Nay, ay, wow! Nagpintas mo ta na bestida. Ay, talaga ang nalaing ka dressmaker Kapad pa, daday tasuot mga bestida, maray. Katuan, linabaak mo tenday ta mare. Ready to wear. Ay, alaman ta isuot kon. Ay, agdadait ka gayam iti bestida. Ay katuan mare. Tapno makalakaak. Gumatangak laangan iti tela. Tasya kun amis mo ti agdait. Sa bagay, nalaing kang agdait. O di may mayatan ti kasta. Saan unay anagastos? Ay, alaman nga ron maray. Ta isuot ko na iti abistida. Tapno agpada ta. Ay na, agyaman ak tamagustuha mare. Naa, ni mat marito yang di adda di tadalan. Ay, igaggagaranan sakit ti lumabas, tapno makitak ti suot na abistida. Na. Ay, una yun day taabakat. Ang ay, bye-bye aklaang. Sakit adamot silag na anapintas. Kan adda pa'y ribon ti silag na. Ay, tinulad nak talaga. Agam ba? Bye-bye aklat ta. Jak pampansinan. Nay, nagmayatan Maribanang. Bagay kumot gayam to'y dinait mo abistida. Ay, umanday at talaga kanya. Medyo dakdakkel ti pamagem ngam iti siyak. Iso ani na yun naklatan ti inches na ididinait ko. Ay, medyo lawlaw bastet. Ngam, ayos laang. Komportable at amagisuot. Ay, agyaman akmat ata magustuhan. Manungay ti bayad na daytoy mare. Jak ipabayad, Marimilyang. Sagot ko kan ka. Uray ni Marikwanang, inikakmat. Iti kasta, agpapada tayo. Kan ikan kamot iti silag mo anapintas. Daytay adaribon na. Kas di ta silag mau? Ay katuan amaray. Ay, agpapada tayon kada Marikwanang. Ay, umun awan dakas na.
Katagyaman nak garud ta sinagutan nak iti bestida ken nagpintas asilag, Maray. Ha? Da Marimilyang ken Maribanang mo ti adda di tatirsina ni Marikwana. Sakit na agpapada ti bestida da atalaw. Na nang gatangan da nga ta. Taapay ngagpapada da. Sana kung ngagtuloy di tatirsina ni Marikwanang. Marituyang! Umay ka dito'y Nakita kan, iso adi kan lumiklay. Na nakita gayam ni Marikwanang. Anya nga ta. Umasidaga nga ta. Wano saan. Anti Tuyang, adda ka manan? Umay ko nayunan tay utang ko abistida ka anakan. Ngam, adda pa'y utang mo 3,000, taninayunam iti 5 asilag, tinutang mo iti abistida. Bayadak tulat ta. Kat umutang akmanin iti 5 pa abistida. Nagadumot tan ante? Wen ka anakan. Jakla kaya ti paatiw ijay kumari kalastaw. Ay, anyan ante. Ay, di ka pa utangan. Agbayad ka pa'y. Binilin naktay boss ko asana kung ngagpautang. Ay unay ka na ya. Alaka din ka anakan. Pautangan akong bayadak tumulaeng. Alaman laangan. Ngam, agbayad ka ante. Naungat tay boss ko. Amangan no anya ti aramidan na kan no di ka agbayad. Di kagdanag. Agbayada. Kasangay ko inton Sabado, Marituyang. Katangay imay ka dito ibalay, imbitaran kan. Aya. Ay una. Umaya ka. Agbistida akman iti nakapimpintas maray. Ay. Amangan nuko na ni banang banangan nga agpaatiwakan kwa na. Ha? Ay, saan mo't makikumkompetensya kan ni Maribanang? Oo, anya katasanang. Ala, basta umay ka inton Sabado iti malam, taagraragsak tayo dito ibalay. Da kayo ti kasapaan nga imay, mga kumare. Inton madamdama pa'y kano dagiti dadto mga inimbitarak. Ay, wen maray. Ay, inay, aday ta ni Marituyang. Isuday ta sumungan. Ay na. Insuot yu at talaga dagita bestida nga inted ko Wen tap nagpapada tayaw. Word, nagpintas tupay. Yahaw! Happy birthday, Marimilyang! Agyaman nak, Marituyang. Nay, Marikwanang. Marimilyang. Nanggatangan niya kita bestida yaw. Insagot ni Maribanang. Ay, wen, dinait na. Nagpintas. Na. Ay, anya nagpintas. Nagalastopay. Saka nagalaspay day tatila na. Lalakaan. Angam day to'y bestida. Ay, saus. Nangina. Di yung madlaw. na mangin insulto ka kade, Marituyang. Pudno mo nga main. Aha. Amok tupay matlaang nga utang dayta. Anya, Agpay sumay. Tikunam, jak amaw. Ay, utang dayta. Gayam ko ni Mrs. Lay nga amo jay kaanakam. Kat nasauna kanyak nga imutang ka ijay pwesto na. Di na kumakayat. Ngam pinautangan na kan, takaanakam jay sales lady na. ay, kwa. Oho, anya ko ma. Angam sa bagay, awan bibiyang ko. Anya ko ma. Nagadaw nga agpaiso ti ipaspasikat mo abistidam. Angam utang may. Nalastog ka. Ay saan? Ibagbagak laang ti pudno. Maribilyang, mabalin ka day apapanawom ni Maribanang. Jak magustuhan ti panagsasauna. Ay saan di ka agkastabari. No kayat mo, si kalaangan ti pumanaw. Ngamin, naragsak kami itay awan kapay. Ha? Kayat mo asawaan. Mas kanunungam ni Banang Banangan.
Gapo ka day, tinik ka na kaitilalakan abistida. Ngay so day ta suot mo ita. Ay kuha, Maray. Nasaysaya at sano pumanaw ka na ngayon. Ngayon, kas itinakunak ita. Naragsak kami itayawan ka. Ngam itatandaan kati. Apay nga, takasla apaan na kami mo tayo. Kano inimbita anak mo? Takasangay mo ka ngarong. Word, ngam pumanaw kalaktan, Maray. Wah, marituyang anya. Ala, agawid kan. Apay, di ka mabain ani Mari Milyang amis mo, timang papanaw kan ka. Ha? Ay agawid kan Mare, tadi ka mang niribok dito. Takasangay ni Mari Milyang. Ay, kaslaba siya, nagpaikit di ka ni Marituyang na pinagawin ko. Won Maray, nagalas kami nanti ugali na. Ala, bayamon. Nasken met ngamin nga ikan iti pagpanunutan na. Tadarigat no di na makita ti kamalina. Apalan na kalaunay, Maribanag. Nabay, nagpipintas, nagpisusuot mo, abistida. Ket di na kumaibaga kanyak, taikakmet iti bestida. Mapanakket is istoryaan iti tattao, analastugak kanaw. Wan nga rudaan, anabayan yun ni Marituyang. Umay kayo kitita at picture tayo. Nangirunakat ang papada tayo iti bestida. Ay, wal, Mari Milyang, nanruna ta bagay tayo atalo ti bestida. Ay na, agyaman na kada kayo. Tamagustuhan nyo ti dinait ko abistida. Ala, agpa-picture tayo karon. Sige! Imayak, Marimilyang. Taumayak agsuriken ka. Tanagsauak iti maday iti birthday. Amo, Maray, awan ti pilpilyag apakigayaman. Ngam no kasken ka ti ugalay, uray saanen. Ngamen, naglaing ka amang pirdi iti padam a tao. Nagado ti sasawam ka ni Maribanang, kat di nakamot an-anwan. Awan mo't basol na ken ka. Ay ikwa, Maray. Kun maaramid mo pa iti saan arumbag. Imutang kagayam iti agkakapintas abistida. Tapno laang ada pangartap mo ken ni Maribanang. Ha? Awan mo't kit di bibiyang ko. Ta saan mo't asyak timang bayad. Ang imbagaklaang ngamin. Awan mo't makukwarta, Maray. Ha? Agpay sumad. Di kanto pa'y makagatang itinapintas at sinilas mo. At dapay yun barot na tanapugsat. Ay kuha. Amo, Maray, naapal kalaunay. Ngamdakas nga apal ti addaken ka. Agbalbaliw kan, Marituyan! Ay nanatoyang. Tidakes nga apal, itunda na ka iti pakaibabainan. Ala, laglagi pam kumaday ka. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Poclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami. What really struck me about this iting episode ay is how panagdangan. naturally it starts. At first, it feels harmless, even sweet. A woman unexpectedly reunites with her high school best friend after many years. There's that familiar warmth, surprise, nostalgia, and immediate hospitality. She invites her in, welcomes her, and you can feel the emotional comfort that comes with seeing someone from your past who once mattered to you. That opening is important because it gives the entire episode a soft emotional base before the conflict begins. It's not built on suspicion at first. It's built on affection and familiarity, and that is exactly why what happens next feels more painful. I think that's one of the things about this story.
It understands that danger rarely arrives looking dangerous. Sometimes it arrives looking like memory. It arrives looking like friendship. It arrives looking like someone you used to trust. That emotional setup is very strong because the wife is not foolish for welcoming her old friend. She's human. She's sentimental. She's responding to a bond from the past. In many heartfelt Ilocano dramas, that kind of emotional openness is treated as something beautiful, but also something vulnerable. This episode uses that beautifully. Then we meet the husband's side of the story, and this is where things begin to get layered. He doesn't immediately seem like a bad man. He seems ordinary, practical, maybe a little too easy to persuade. When money enters the picture, especially the promise of commission and easy earnings through deliveries, his judgment starts to weaken. That part feels very real. The story doesn't need him to become evil. It only needs him to become careless. And honestly, that's much more believable. A lot of relationship problems don't begin with terrible intentions. They begin with small compromises that people justify too quickly. What makes this episode emotionally strong is that it puts marriage in the middle of outside influence. The wife welcomes because of history. The husband gets pulled in because of money and opportunity. And somewhere between those two things, sentiment on one side, greed or convenience on the other, the safety of the household starts to crack. That is such a strong relationship theme. A marriage is not always destroyed by direct conflict between husband and wife. Sometimes it is shaken because one or both of them allow someone else into their world without enough caution. I also really like how the story slowly builds tension instead of rushing it. At first, the delivery seems suspicious but not fully explained. That uncertainty matters. The husband is asked to transport something without really understanding it, or maybe without wanting to ask too many questions. And that right there is one of the moral turning points of the episode. When we stop asking questions because the money sounds good, or because we trust someone too quickly, we open ourselves to danger. The story doesn't preach that idea directly, but it lets it play out through the characters, which makes the lesson hit harder. Then the wife's emotional position becomes even more important. She begins in trust. She begins with the joy of reunion. But later, what she feels is worry, confusion, and the helplessness of not knowing exactly what is happening. That transition is what gives the episode its heartfelt quality for me. This is not just a crime twist. It is a story about emotional distress inside the home. Her husband is out late. Things are not adding up. The situation feels wrong. And when someone you love is missing, silent, or involved in something unclear, the mind starts to spiral. The episode captures that fear very well. And that's where the element really shows up. Love in this episode is not expressed through sweet dialogue or romantic scenes. It's expressed through anxiety, through waiting, through sleepless worry, through that painful question, what if something happened? In family-centered Ilocano drama, that kind of emotional tension is often more powerful than romance itself. It shows how deeply someone matters to you. When the wife can no longer sleep or calm herself because her husband hasn't returned, that is love. It is distressed love, frightened love, but still love. What I also appreciate is that the story doesn't make her fear feel silly. Her concern is validated. The danger is real. The police get involved, and suddenly the whole emotional tone of the episode changes. What began as an innocent visit from a best friend and a few suspicious errands becomes a full legal and moral crisis. He's revealed to be a wanted drug pusher, and the husband has been used as part of that network without fully grasping what he was being dragged into. That reveal is strong not just because it is dramatic, but because it retroactively changes the meaning of everything that came before. The moment that reveal lands, the wife's trust becomes tragic in a way. She trusted her old friend. He trusted the easy money arrangement, and both of those acts of trust were exploited. That's why this episode feels more mature than a simple cautionary tale. It's really about how trust can be misplaced from two directions at once. She misplaces trust emotionally. He misplaces trust practically. And together, those mistakes put the household at risk. That's excellent relationship writing because it avoids making only one side guilty. It shows that both people were vulnerable in different ways. At the same time, the episode still protects the heart of the marriage. That's important. Even though the husband makes poor choices, the story doesn't frame him as disloyal in a romantic sense. He isn't betraying his wife emotionally with another woman. He's being foolish, secretive, and irresponsible, but not necessarily faithless in love. That distinction matters because it keeps the episode rooted in concern, repentance, and lesson learning, rather than turning it into a jealousy melodrama. The emotional question is not, does he love her? It becomes, will he learn before this destroys them? And that's where the police scene becomes more than just a plot twist. It becomes the moment of moral interruption. The outside world crashes into their private life and forces the truth into the open. Suddenly there is no room left for excuses, vague deliveries, or emotional nostalgia. The wife sees the danger clearly. The husband sees how badly he misjudged the situation, and who arrived under the soft light of friendship is exposed as someone carrying real harm.
That contrast is one of the strongest parts of the whole episode. It shows how appearances can be emotionally persuasive while hiding destructive reality. I think one of the most powerful lines of meaning in this episode is the idea that not everyone from your past deserves access to your present. That is such a painful but necessary truth. Nostalgia can make people seem safer than they are. The wife remembers a best friend from high school, but time changes people, circumstances change people, and if we trust only memory without paying attention to present behavior, we can end up inviting danger into our own home. That lesson is quietly devastating, and I think it's one reason the story lingers. There's also a strong message here about quick money. The husband is drawn in because the work seems easy, the commission sounds good, and the risk feels distant. That's another very grounded piece of writing. Many people don't fall into trouble because they are criminals at heart. They fall because money is tight, opportunity looks convenient, and they convince themselves that not knowing the truth is safer than asking. This episode pushes back against that thinking. It shows that refusing to ask questions doesn't protect you. It only makes you easier to use. From a reaction standpoint, I'd say this episode is effective because it blends several emotional flavors at once. There's nostalgia, domestic warmth, suspicion, fear, moral tension, and finally relief mixed with regret. That's a very satisfying emotional structure. It doesn't stay in one tone too long. It starts soft, grows uneasy, becomes alarming, and ends with a hard-earned lesson. That kind of progression is exactly what makes classic barangay and radio-style dramas memorable. They feel close to ordinary life, but they still give you enough turns to stay invested. And in the end, I think the wife is the emotional anchor of the story. She begins with openness, then suffers the consequences of trusting too easily, but she also becomes the emotional lens through which the audience feels the danger. Her worry makes the stakes real. Her fear makes the night feel long. Her connection to both people, old friend and husband, makes the betrayal of trust much more painful. That's why the episode lands as a heartfelt drama rather than just a crime story. The illegal activity matters, yes, but what really hurts is how it enters through relationship, memory, and the home. So overall, my reaction is this. This is one of those episodes that uses a very simple setup to deliver a strong emotional lesson. It's about welcoming the past too quickly, chasing money too blindly, and realizing too late that both can put love and family at risk. But at its core, it's also about a marriage under pressure, a wife terrified for her husband, a husband learning the cost of foolish trust, and a household nearly damaged by someone who wore the face of friendship. That's what gives the story its real power. It reminds us that love is not only tested by conflict between two people. Sometimes it is tested by who they allow around them, what they choose not to question, and whether they are wise enough to protect the life they've built together.